Am tuh ini di meja karena semua kau ini dia.
semua kami nyelet aja. Enak kan naik kuda. Naik kuda. अरे केक टका है आजा पॉकेट के नूने टका थाले ओला तो tidak टका ताही अरे mana Cita ibu pak, tolong birin gimana ini? Kalian mana sih bodong ke lang dia kau cina emang lagi apa deh insan dulu kenapa ya insan perunyu cowokannya kita ya itu anak tetan dalam bicara cabakat nih hajukan hoi nelke nale anak tertidur amat jangkapannya kira yang itu ini selama bangra heknya kena aro ale anak jampir ya bini gang are ama anak puat pasana laksasak ini tindaw ini sok ini nyaman asal mulai bangra kata lek nilon jahagi asam awak lek tehen ho onagi asam pasana nyampe jadi ya undawin saya ketmin atar ketmin bangkatir asamir tehen sing potong katanya makanan aku nak poket berapa harga kapan kamu nyebut amoy amat Jawa yang muter tenang tak bisa kami kamu nyebut ama boy sabe ama megi sabe ama gatmi sabe ama mata sabe ama jaga sabe ama laaj ko gato ay sabe ame ko haranya ini paharan bhai aku bhi jo bhai baba ji
jauh kita ikut gula bit betul tu. sebentar. Jadi jauhnya enggak. Itu kita coba. Terus bawahnya ni. Macam kena segi pun jalan kali kan nyerikan tu. Ijaz suka lekam puji cukup itu. Nak kan Ini kita apa? Itu terus burung misi. Kamu gimana cara begini? Gimana begini? Aja menu ikut lagi. Polis ko sama. Hampir ko huwag na kan. Mithan ka ba ko tayo jalan. Hari ini makan macam mana? Ona pin mera lang to tehre lang baka. Aduh ceram gilum ya. Jangan kan diri kami malah. Apa? Aduh banyak anjunya lu kurang misi. Kalau sama. Ay ko sapa din. Jangan lu kurang misi. Jangan ka lang sila. Pasti aja lo phone na se. Ayo na, sono dia leka cucu Tapi cepat na. Lu kau tu kenapa cuci kan? Kita kan lu pergi nyamuk bang kita. Jangan kan ini mana? Ada video kami yang kami. Masih pernah diri. Jauh. Johan saya bapak kita sorgi. Jangan. Batalin. Oh, batalin ni. Jauh. Jauh. Johan saya bapak kita sorgi. Johan saya bapak kita sorgi. Johan saya bapak kita sorgi. Johan. Masih pernah dia juga. Apa lagi? Johan saya bapak kita sorgi. Oleh magelang ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಆಕಾಕನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹಿತ ಸಿಗ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ ಉತ್ತಾಯ ನಿಮಿಷ ಉತ್ತಾಯ ಯಾರು ಕಿಂದಿ ರೋಮಾನ್ಸ್ ಇಲ್ವಿ ಬಗ್ಗೆ ತಯಾರು ಪುಟ್ಟೆ